An voina kal lo mukbang turchu hei hi bekang ro tania hei marcha sing rot nga thunen hei dal chum hei ar tuile aing lo alu kan chon hei mai chon hei tomato voin chung melvin anen kan lo mukbang don ani hi. Hi everyone, welcome back to my channel. Voin zanchu ka fapanen melvin anen kan lo mukbang dona principal khandia trong anh lâu trong trai mai là lâu ấy phập phập này hay là ở đây trong tổ được tụi cái lâu trong trai lấy phở tăng ô chल पे धन्यवाद जब हम इस खाने को खाते हैं मुझे गाना दिन anh lâu ở trong trai răng được tụi zaka chung vàng lâu ngay theo mấy ru mixer tung na bene ya mahi tu ti hay tian tipo sakhilang aya कर दूँ मैं आप कर दोगे कर दो अब मैं ये हूँ पहले खा लो हाँ वही चुकन पा हम लवा चुन है आर तो ले आलू कंगनिया एंगलो का फ्रीजर चुम है जोंग जोंग लो जो वे का mai kan macam kami mai jo local mai ang Mizo mai ang lo niya tu tu beto ngay bekang lẹ purun bekang lah chutney chơi nè thôi à được không thêm té tí chút ngelaw hania comment ka kalau bicara man le man lawin enge khamin ka kashe tolo in mail chere tu ka tente ka in mail chere tu ka ten cheu minta it's my life, it's my family ka dudan den ko mo ka video ka dudan den kalau sema kaima life ania ka dudu in ka thei it's my life min ten le min mail cha min ti le lo en mai lo la yen du lo en chero it's good for me na mi lo en chuan ka minutes can increase din I allow increase no se vamos result hello ना पूरा खा लेना mahani triple X noodle करने के हम आतु का खाना पुम खा अन्न तक में नहीं का पुम ना कर दे ख्वार चलो हाँ
one of my relatives in Hetian vlogs Hetian Sia and Siam he Mizoram Lama Muntimbur Lama and Mani Gruban Lo Siama Hetian vlogging Lo Sera in Lo and Lo Nuizat Ting Chow Mintia. It's okay. Dudana and group Lo Siamula Milo Nuizat Makmakula in Limna Vankan ni chana poi malo. Keep smiling. Kadal tum chutui. Avoid mukbang chu helai thleng tur chaw hinya. Ka video in muna milo tile ka mukbang mi muna milo tile milo like kula milo subscribe ha lula tun thleng milo subscribe loka milo subscribe ula nglo tun thleng milo subscribe hote ka thinlungin lom thu ka soi ka lo soye chuan ka subscriber pakhat khan min lo nglo chara Gurgaon vlog Gurgaon ambience small vlog kha milo ti sakla tia o tun like ka busy lutuka kamhan hun tun weekend nge hey atun weeks la ya han kalo ti sham do nania ka next vlog akan hule do ne till then good night say bye.